chieftaincy has long existed with us since time and memorial. In the days of old, prophets were directed to anoint chosen men of God to be kings. Manche David was a typical example. Kejena kaim biamli, wade yino, kebashimene. Ayosio manche, kejo imami musumbenton. Baby akadio manche, dani eda, kesho heni ibanye, ni eyi LUMOI. Other times, a man matures, his lifestyle and character approved, before he is appointed into the office of a king, queen, and many other chieftaincy positions. The anointing of kings in the Bible signified their acceptance into the Lord's fold. Thus, they were able to associate themselves. In the same manner, LUMOI, ni atoyega, eje bena, ake abashakam, ke usenshiami, muha, ni ameke amehi damo senle. Game ye LUMOI baba o, ni atu sanle, shi, ake ni afongemu, ake LUMOI sanji me, ni kusunju balo. Nyesene, ni jihoba, ni hole, ni ga, kintakite kochu, ni ji enyon, shalumehi, ni atoye gafe awosenshialeme. Manyeme, mancheme, shipi, uchiami, asafu acheme kenyeme, sehinyeme, ke ekrokume, ni awole wole efe bajiko. Lele, senshia hiye ya abola, efe felpa, efe fel na akpa. Blofoke, the atmosphere was beautiful and colorful, with our chiefs, queen mothers, warriors, family heads, and linguists dressed in white. A dress code that signifies victory and peace among native Ghas.
The culture and tradition of installment of Lomoi in the Ga State has always been beautiful, rich in diversity. But the display of it is not the only reason why they are installed. Lomoi Akwamensa, young but old in name, explained the reasons behind their installment. Kemanga to bawe sani mano ise ke shia to bawe sani shia no ise ke woku to wa sani akwa no ise no ni je pa no fe no he wona to boy sani nakani onyo otu bia bo no yo wala mi pe sani nakani onyo femini otu ko gbe na po o ba wa heko ni muku aba femini aba chano She akeke onye osa ka femini ka fitele na gbe no ni fi ole pa o ji bode nchehu no ni sanona o se na mo ni sanona ko meni bi pa o na ye be he no ta bode nche ole shato afe kusunya efe fo mene meni le ele kusuna fe ne blema kusunu wo me pile abayue ko kweno be na jimo papa ka ha eto ni ta flat e wodra mo ne ti waka phone pa ni ato gbogbo na wo mene eni esa lo tun fun wa tun no ni jo lu tumo ni bo he otu gbena na to amoko e bo te wa he gbena eche no pe eke e wa tun na agba solo afili solo ashino ene ahinye ijo ni wona heshiba ko bo esojugba npe anya adio ni bi fe na eyan adio orun na wo onu ke awin aga ge bi heshiba lo legbe fun agbeda na nu yan yi oke ya wo ke hicha cafe woke hinowo ma cafe shi woke woni sa aha meni to woke bule aha moni bule sale akeke osumoni onyemi asomo bo ebo ken klo fi omini osomo le wona fe nile nenu son mo shishi
shike wa afe miji awo boshi anyeni o tashi magaji afe no fe no abo bi on ba tashi magaji yake o ya oba ma tashi shiko ka me fi ho ma ri yake o ba tu na me ko onutumo na me kase agbena ba so mo bo agbene ishi acheme na to na kai mo fe mo na to gbogbo na wo mo mi kwenche den jajo wo fe ni yan ojo mo kenile yan wo wala no fe no ni wala yo mi se na mo yeye Lumoyeli ji no koni ahon ye jaramni akeshika he ni akoho shimo ejigbena ni akeha ni shia hewalena shia bena shia sroto ya mniajeo ni ayo lumoye chon ake gama mfe jino ni chaya ni ake buoma King TEIKO CHURU. Although King needs the collective support of all other sub-chiefs, queens, and his council, Dzaase to rule successfully. Ga bloku komeni ni keji ekome jemimpe be ibagbe manyeme na opronye afi the second kena ayeka the first ke amena wiemoi shuishi na kaino amugiwe atofoche Muhammad kojo TWURU gbala esanjiamu ni ebi ekome femu gbogbo ba bi yake many trashin ani shi akobe je shi akobe TEIKO CHURU wo ye shi an akuti wo shi an wulu ninyo efi o TEIKO CHURU shi ane amoti afen emofen hole le fe le kobe leto wo ba nina ni shi an awo shi an manyemi shi an nyemi na me wo shi an nyemi ame samo fe to mo manyemi samo lele aye ko dan awo kenklen na KORKOI awo eko na KORKOI ni di kenklen mu awo eko dan agbene awo na opionyafi le wa wo kenklen dan e wo chadon e wo ble mapa acha no eko mefe mo keke ni gan eke no weba wo kenye na me ni get to fair for me gama chafi e didi enyo bi ni AMUGI koku ni okuja nya blanc aha mi le ke egbele ike chule ke ni chuwoni wo ke duwa mi me wo si afen fe kobe akwa me sisiru no ya ameka na efo ni efo le efo no fe no na fe efo na pa pe wotawo si won ta se na mu ke kusun no ya ke swele mo ni baba e wajo amujugba aha me mo ke helo fe e wale aha me no tumo na metu aha na me na no ni ametawo no fe no ni amebe amena ameka ajegbe na ke je ni uto ni to ame shame jegbe ni ke yijie mo papa baba ke ake eto ne ke be e ha wo wala ke he wale ni mene e bani na wo fe mene jigbi wulu ni Yehowa eto ke ha wo ake aba ha wo fe gbena ye wo shian ni wo fe wo ba ekome ko ni wo hani ga adomoshi wo shije e wo ke shida hanyungo because leto ne ke be ni lehe wale na ke sumo na ni mene e ba mi wo wondale shikenkele agbene wo fe won pa mo fe mo fai nyeto wo LUMOI ke shi anyeme ka safo anyeme mo shi wo ba need nye wo ba
nye wamo wo ba nye wo kekra ma ke won jegbeko ni esa nye cha wo ise ke nga ko hu ye nye ke wo awo wo fe be ko be oni wo gan ago keje ntashie bi ntashie ni gan hewo me ton gan fe hewo aja ke agbogo no pai ni wo nga bona fe ni gan afe gan amashi odugba ono ni nko peji abaduma na won pa fa won bi eko mefe mo won bi noya won bi shole mo ke ha gan fe agbene wo manye mehu won pa yo wa fa wo be ke ha wo shi wo ye ke ha no cho no yo wa jenche ebu wo he efo wo ya fa ban ehani dwe mo ni ba je wo te wo mo ko pe mo ko na efe dromo efe noja efe shwele mo ke hanga chame ka nyame manifenge de manye mona fe jianjo ni mla ko ni woni wa woni ba mena gbene no ni wona ni atuon ya gansen hia woluwa eji mi hye nuko eja ke gameke esho ngachichi na ga chiongata wo yine jiye eba amete mine wo gbege bi ke wona fosa ashiwo ni no ni yo mi ji akashi keji mancheye sanie na e wonche bona feke manche nye anakelale manche ni ba mene no dromo na kin TACKIE TEIKO chuni je e bomoden e ke wo shi onupa ye etashi ni wo to choku ana tra bona fe ame wo shi ano ame damoshi wo gbe pamo ni ji akashi ne ke no chumo ne efen efolu shi no chumo ne ba ya no ne yo manye wo gbe pamo kokun ji ake mo fe mo no gele TAIKO e ba kwa akashi e ba chunu chumo ke wulash bona fe wa wo here bena ba duma na ba fa na ba hwe mi no wo ya ilo futa bona fe bena ba yom wo ga efe ga na ba na wa ke lele ga ekwa makpa awu megata no ni yo minji ni TEIKO TWURU the second le wo fe wo boy na wo yo bi le eto ewo gan emashi do tagge emashi wo je jo wa emo ke iri ake e ba nye tagge emashi mi ni ro ne acho mi Muhammad kojo TWURU acho mami Grace ode yate eje amugiwe o mami no mi nke tashi e bi ni o awu amugiwe atofuche ni moni wo mi aji ni TEIKO TWURU le bi moni wo mi ke ejase wo no ni yo mi di game wo fe ko mi no ni yo mi ye gamji inti ni yo mi mene yo bi ni mene yo fo je nu fo yo le moni tafa che ewole o tinule enaga oje o yo le ji gbomo ye di moni lo fe no ba kura o naga yo bi e gan sana kwe ni apa na galibia ni wo ya o yin ajage loni yo miji sanu ngo agbelegbe awo e kame ni wo fe kumi The now, Nai, believed to be the supreme deity, welcomed all the Lomoi into his bosom. Game, normally abiji ni muhiwale, ishon atorame. That is not after an advice, caution, and appeal for peace for the forthcoming Homo Festival was advocated for by the Nai women. Come fe mo kanu kwale
je be na te tumi awie ko ji po sha kopo no ji ofo no twa me ni agbo na ke na mo ne ni che wo do le ke ni aka mo ke tui mama mi be ji ba chele o ya to gbo ye mo nkonko si wo game wole fi mo wo wa ni na gani e abote wo mi odugba ka yo tumi sani e ka tumi ka yo pono sani we fe mi e ka ko wo kaka futu ka cheko bu abiko bu ka yu ka ke han ko bu ka ta mi pa ni fai me pi ye mi olupa e gwe na me ke mo mi me nye ko mi ke nche ko mi ke nye mo nupa yin se ko ngme na he ni ta won kenye yo se ka ji ko ken e wale e ye mu kudi blofo ke position pass power o fe mo lo ba o dade no ba bo han mo ko eni la che ni yen tu si eni ta ba nye kumo e wo ke na kan ni wa tu ni won pa ni fai atu awo siam akatu manu tu atu siam nu tu mo ko ya tu manu tu mo pe be no ba ne ba fiti e ke che ni toni ke hani awolo ke se ke ya heko na ke oni gamba ye dan no ba na ni gan o na me je me keke so na me dan no ba na ni gan ke gbe ye se mo ke bule ebe agbene wo wa ni afia ba ya ba duma mana ba duma mo fe no ni o mi wo ko ni mo wa ni fifo omo wo huma ni wo ko wo jaji ake ni nye na ju ene yi ene ju ene yi je dani ni ga chiyen ni ga wole je dani ko mo na nye ba na epo e4 e ga ke bo ni ga mo ni wo to wo machine ake wo sen ya ti wo blow ya ti je sen ni ya ti ekeke ni me bi fila ga ke sen ni ba ti e be shika moni shika tu gbomo ni tu won shika ga wo sen ya ti e afo hi pi ya wo ya ga mo meta sen ni wo blow ya ti e afo ye pi ya ke ya mo me kula asian na me bo ke ni bi e wo nya ni na kan ye fe mi e ba mi ha wo e wo ngbe ne wo sen ye ti e bi ego wo blow ye ti e bi ego agbe na hwe ni bi ye e wo kenye mba shida enya ni wa wo lo kese je da na le ba ni ba sanya nya na wo le keke kopo o ni ene mo ene ni o ke mo sina ke kwe mo be ke fefo e ke ko alogo bo no ba pala fa be won sani e ke mo nyora do ni ma jo fe e ha o wala ni seke e ha e fo wo mu mo bo ni e ke mo wo samo ke mo fo me ne tu chen mi ke bote tale mi ke bena ni shin wona le na kan ni ke ton ne keni ne no ga chake e ko me fe mu abaje me ni be ko anu ko die shika si me ni be ko amene ko Liga etwashi omoni ebla wo fe keji atwa ape wono aka himle ni keji wajibuwe wajenu ni wonuhu wakoji ajolo ga eko emama papa ebu ekon cha
ni omani. Asang Ablao.